Okey, sekarang kita nak tengok beberapa jenis solution kepada system of linear equation. Okey, so yang pertama sekali kita nak tengok non-homogeneous and homogeneous system. Apa yang dipanggil sebagai non-homogeneous and homogeneous system. Okey, so awak ada system of linear equation, this one. Okey, then from the system of linear equation we can transform it into a matrix form. So kita akan ada this kind of matrix where this one is the coefficient matrix. Okey, this one is the variable matrix, and this one is the constant matrix. Okay, so macam mana awak nak kenal pasti this system is called as non-homogeneous or homogeneous system? Okay, awak cuma tengok kepada matrix B. If matrix B adalah zero matrix, so this one we call as homogeneous system. Okay, kalau B is not a zero matrix, so this one is non-homogeneous system. Apa maksud zero matrix? Maksudnya semua elemen dekat sini kena kosong. Okay, so kalau semua elemen dia kosong, so dia adalah homogeneous system. Kalau dia ada satu, at least satu yang bukan kosong, dia adalah non-homogeneous system. Okay, so kita tengok yang pertama adalah homogeneous system. So homogeneous system adalah bila B zero matrix, semua elemen B adalah kosong. Dan non-homogeneous system bila B is not a zero matrix. Okay, dan yang kedua kita ada consistent or inconsistent. Okay, yang pertama kita ada homogeneous, yang kedua kita ada consistent or inconsistent. How to know the consistent and inconsistent system? Okay, so kalau dia consistent, rank of matrix A kena sama dengan rank of augmented matrix. Rank of matrix A sama dengan rank of augmented matrix. So kita panggil kita punya matrix sebagai consistent system. Okay, tapi kalau rank matrix A tak sama dengan rank augmented matrix, so kita panggil dia sebagai inconsistent. Okay, macam mana nak kira rank? Yang ni kita dah tengok tadi. Nak kira rank, kita kena reduce matrix kita kepada row echelon form dan kita kira bilangan non-zero row. Okay, bilangan baris yang bukan kosong. So itu adalah rank of the matrix. Dan kita ada linearly dependent and linearly independent. Okay, kalau awak reduce awak punya matrix, augmented matrix ini kepada row echelon form ataupun reduce row echelon form, okay, dan awak ada zero row, okay, awak jumpa ada zero row, baris yang mempunyai semua kosong, kita panggil dia sebagai linear dependent. Okay, kalau ada satu baris at least yang mempunyai semua elemen kosong, kita panggil dia linear dependent. Kalau semua elemen, kalau semua baris bukan zero row, kita panggil dia linearly independent. Okay, so this one is the type of solution for system of linear equation. Okay, kita tengok balik the type of solution for system of linear equation. So kalau awak ada system of linear equation, benda pertama yang awak kena buat adalah awak kena tukarkan daripada system of linear equation kepada matrix form. Okay, so ini adalah matrix form. So bila matrix form, kita akan ada matrix A, matrix variable X dan juga matrix B. Okay, so yang pertama kita nak tengok sama ada sistem ni adalah non-homogeneous ataupun homogeneous. So yang itu awak cuma perlu tengok dekat matrix B. Kalau matrix B ini bukan kosong, kita panggil dia sebagai non-homogeneous system. Kalau matrix B ini adalah kosong, kita panggil dia sebagai homogeneous system. Okay, so itu adalah benda pertama yang awak kena tengok. Either is non-homogeneous ataupun homogeneous system. Okay, so bila dia adalah non-homogeneous, sekarang kita nak tengok non-homogeneous dulu, this side dulu. Okay, so bila awak dah tahu sama ada dia adalah non-homogeneous ataupun homogeneous, the next step yang awak kena buat adalah awak kena reduce matrix A, augmented matrix A and B kepada row echelon form ataupun reduce row echelon form. Okay, so ini adalah the next step. Okay, lepas kita dah tengok which one is non-homogeneous or homogeneous, kita reduce dia kepada row echelon form ataupun reduce row echelon form. So bila awak dah reduce the matrix kepada row echelon form dan reduce row echelon form, awak check ada tak zero row. Okay, awak akan dapat the new augmented matrix. So awak check ada tak zero row dekat matrix ni. If ada zero row, kita panggil dia sebagai linear dependent.
Okay, solution. Kalau dia tak ada zero row, kita panggil dia sebagai linear independent. Okay, so saya ulang balik. The first thing yang awak kena tengok adalah B. B kosong, dia adalah homogeneous. B bukan kosong, dia adalah non-homogeneous. Okay, sekarang kita pergi pada non-homogeneous dulu. B awak bukan kosong. So next step adalah awak reduce augmented matrix kepada reduced echelon form ataupun reduced row echelon form, dan awak check ada tak zero row dekat situ. Kalau ada zero row, dia adalah linearly dependent. Kalau tak ada zero row, dia adalah linearly independent. Okay, then kita nak tengok consistency. Okay, consistency ni pula, lepas awak dah reduce awak punya augmented matrix kepada reduce echelon form atau reduce echelon form ataupun reduce row echelon form. Okay, awak dah reduce matrix awak kepada dua ni, sama ada row echelon form ataupun reduce row echelon form. Awak tengok, adakah rank matrix A sama dengan rank augmented matrix? Nanti saya ajar macam mana nak tengok. Okay, kalau rank matrix A sama dengan rank augmented matrix, kita panggil dia sebagai consistent solution. Kalau tak sama dengan augmented matrix, kita panggil dia sebagai inconsistent solution. Okay, okay, then consistent solution akan ada dua pilihan, sama ada awak ada unique solution ataupun infinitely many solution. Tapi kalau inconsistent, dia akan terus tak ada solution. Okay, kalau dia konsisten, kita kena check sama ada unique solution, satu je solution, ataupun infinitely many, kita ada banyak solution. Macam mana nak check? Rank matrix A sama dengan rank matrix B sama dengan number of unknown. Okay, so kalau rank matrix A sama dengan rank matrix B sama dengan number of unknown dalam sistem kita, kita mempunyai unique solution. Okay, tapi kalau rank of matrix A sama dengan rank of matrix augmented matrix, tapi dia kurang daripada number of unknown, kita ada infinitely many solution. Okay, tapi kalau dia adalah inconsistent system, kita terus tak ada solution. Ini adalah untuk non-homogeneous. Okay, okay, kita tengok satu example. Determine whether the following system of equation are linearly dependent or linearly independent. Okay, so linearly dependent, macam kita nak tengok linearly dependent ke tak, awak kena reduce dia kepada row echelon form ataupun reduce row echelon form. Okay, kalau ada zero matrix, kalau ada zero row, dia adalah linearly dependent. Kalau tak ada zero row, dia adalah linearly independent. Itu yang pertama. Consistent or inconsistent. So macam mana kita nak tahu dia konsisten ataupun tak konsisten? Kalau konsisten, rank A sama dengan rank augmented matrix. Kalau inconsistent, rank A tak sama dengan rank augmented matrix. Okay, so ini adalah sistem of linear equation. So awak transform dia menjadi matrix form. Awak akan ada 2, 4, 3, 4, 5, 1, 6, 6, negatif 2, dan awak akan ada 18, 24, 4. Okay, so kalau awak tengok sekarang ni, awak punya B adalah non-zero, maknanya ini adalah non-homogeneous. Okay, kalau B awak adalah kosong, dia adalah homogeneous system. So sekarang kita ada non-homogeneous system. So yang pertama, kita ada non-homogeneous system. Okay, so kita nak tengok dia adalah linearly dependent ke linearly independent. Benda pertama yang awak kena buat adalah reduce row ini menggunakan elementary row operation kepada row echelon form. So sekarang kita buat elementary operation, kita jadikan dia row echelon form. Okay, so row echelon form, this one is dah dapat row echelon form. Okay, so bila awak dah dapat row echelon form, awak check ada tak non-zero row kat sini. Ada tak zero row? Sorry, ada tak zero row kat sini? Zero row tu apa? Zero row tu semua elemen dalam baris ini kosong. Ada tak? Tak ada. So bila dia tak ada zero row, maksudnya dia adalah linearly independent. Okay, dia adalah linearly independent. Kalau awak tengok, after completing elementary row operation, di mana awak dapat awak punya matrix dalam reduced row echelon form. Okay, tiada zero row. Okay, dekat sini tak ada pun row yang semuanya kosong. Therefore, this system is linearly independent. Okay, so itu maklumat kita yang kedua. Tadi kita dapat non-homogeneous system. Sekarang sistem kita adalah linearly independent. Okay, lepas tu kita nak tengok dia konsisten ke tak. Macam mana nak tengok konsisten ke tak? Kita kena check rank matrix A
sama tak dengan rank augmented matrix. Okay, so nak check rank matrix A, kita ambil sahaja matrix A. This one is matrix A. Okay, so awak ada 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay, macam mana nak tengok rank? Rank adalah bilangan baris yang bukan kosong. Baris kosong maksudnya semua elemen dia kosong. So, berapa bilangan baris yang bukan kosong? So, awak ada 1, 2, 3. Okay, so maksudnya rank matrix A adalah 3. Sekarang kita nak cari rank augmented matrix. So, apa dia augmented matrix? Keseluruhan ini adalah augmented matrix. So, kita tulis balik 1 0 0 0 1 0 0 0 1 dan kita ada 4, negatif 2, 3 kat sini. Okay, so berapa bilangan row yang bukan kosong? 1, 2, 3. Maksudnya rank untuk augmented matrix pun 3. So sekarang kalau awak tengok, rank matrix A sama dengan rank augmented matrix. So dia adalah konsisten. Kalau rank matrix A tak sama dengan rank augmented matrix, dia adalah inconsistent. So maklumat ketiga kita adalah kita mempunyai consistent system. So this is how you want to conclude about the solution of your system of linear equation, where you have non-homogeneous, linearly independent and also consistent system.